Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sigcinile size siphinde sihlangane la eMnambithi namhlanje. Kagcina ke kusekhona umama Mahlatshwayo. So namhlanje ke sibuya ke hayi sesenkosini. Siyambonga kodwa uNkulunkulu ekuhambeni konke uma ngabe sikholwa abazalwane sikholwa la. Siyombona uJesu. Sibambe lapho nje singakhulumi. Ekseni ngeke ngathi mangibhekizwe ngathola ngisakhumbula ukuthi kuku Johana noma kukuLuke kodwa indaba kaLazaro ngiyikhumbula abazalwane. Kunevesi lapha elithi Nkosi ukubukhona ngabe umfowethu akafaka. Amen. Sengathi singaphuma nalelo vesi libazalwane. Umuntu oseduze kwakho makhelwane tohlangana nawe umama ade esuka la ofakaze ngokuthi kunomntwana ofikile la ngoba ube nalelozo uthi Nkosi ukubukhona ube ngeke afe. Uma ngabe ukhona umuntu ongazi ngenkosi la ukhona mbiza uJesu bese uyamkhumbuza ukuthi kube ubukhona ngeke afe lo ukhona wena Jesu kimi bese kufa lo seduze kwami ukimi ngiyayibona leyo nto ake siphume sisho njalo ngiyamthanda uJesu Kristu.